Ake ubingelela baba udokotela, baba wesizwe, baba ojabulile umfana muhle nje ungathi ikhehla lomlulwana kusewuyena umzukulu kaMancingisa ngisisoli futhi mina angixolisi. Bantu bakithi ake sikuvume lokho ukuthi baba udokotela ibhilidi engilikulona lisecorner of Queen Street and Albert Street. Abantu esobeze kubaba udokotela basebezolashwa ngento ezahlukahlukene bezothola usizo olungefani isonto ke bandla ngisuke ngingasebenzi ngisuke ngingavulanga but ke mase ukuthi bekolesine ngihlale phansi ke ngithi ake ngenza ama video mhlawumbe abantu emavideo engizozi kukhona ohamba esizakale kukhona ozokwazi ukuthi ashintshe into asuke ezenza ngoba ezinye izinto zizenza with using ama feelings ethu but singaziresearchanga ukuthi ziyizona yini. Namhlanje ngitopic ethi lento ifuna igusha, lento ifuna igusha. Ake sikhulume lento. Ake sibuke indlela esiphahla ngayo. Ake sibuke indlela esiphahla ngayo. Awungitholele amakhandlela anje just sibuka indlela yokuphahla wakithi angisho ukuthi leyo uphahla ngayo njani kodwa nje ubone ukuthi kuzokwenzekana. Awungitholele ikhandlela eli yellow, eli blue, eli white, eli green. Lamakhandlela lawa sizoke siwabuke kwi level ukuthi uma usukhuluma lapha ya ekuphahleni kwakho li yellow limhlophe li green li blue asiqale phansi li yellow limhlophe angandawonye li green li blue angandawonye futhi lawa wabe ngandawonye mase ke usuyaphahla ke lana ke uma uphahla ake ungasebenzisi isibongo ukuthi amakhehla nezalukwazi ngicela into ayikuthi nokuthi amakhehla nezalukwazi ngicela into ukuthi nokuthi ake siyibuke kulona ngoba ngiyabona ukuthi abantu abaningi beze enyangeni but kunento kuba bebeyenzile mhlambe ngabe basibona ngesidingo sokuzenyangeni but ngenxa ukuthi ukuphahla kwabo akuthinti lapha sifuna kuthinte khona kunokuphahla kwa3 ekseni kuhluke kakhulu lokuphahla engikhuluma ngifuna ukwenza ngo3 ekseni ubonakala kuqhubeka nizosinika imali kodwa ke ake niqane nanini kube khona enikwenzayo akukho nini enikwenzayo yabo akube khona enikwenza because izathu ukuthi ngabe khona akekho nitshelile ngoba uzokutshela kanjani ngoba yena belindele uzomnika imali manje bese kutshela into ke usamnika imali yabo ake sibheke indlela lahle sipha ngo3 ekseni ukuphahle kanjalo ubone kuzokwenzekana ikhona into ezokwenzeka inhlupheko ekhona leminyango iyamangalisa bakithi kuhlupheka abantu abaprofessional abasebenzayo kuhlupheka abameli kuhlupheka amonke ama-academics akekho umuntu ongaxayekile kuhlupheka osebenzayo kuhlupheka ongasebenzi kanti ubani lothi uyabusa ake silekelela abantu ungabe bonke abantu bazothulela imali kuthini ake sibatshele okunye kufuna bakwenze nje bese emakhaya wena odlala ibhola wena nje odlala ibhola ake uzibuza ubaba udokotela indaba ungakazi ukukhuluma udaba lethi nidlala ibhola uyakuzwa konye ukukhuluma noma mhlawumbe ushawa ikhemi awunayo into yebhola indeed akunayo isikhathi so abantu abathi bayadlala nina niyadlala nina manje mina ngifuna umuntu odlalayo yabo ngifuna umuntu oserious angifuna umuntu onena niyadlala ake ungitholele unwabo uthole unyawo lonwabo lwangaphambili lwangemuva zonke uze nenyawo uthola unwabo nje la dayisa khona ukuthi abakunqumela inyawo umusuza nazo kuba budokotela sikukhandele into ukuthi lento uthi njalo uhlezi uhlele ebenchini usuphukile sikwakhela into ngeke uphinde uphuke ngeke nje uzophinda uphuke njengoba udlala ibhola sikukhandele le nto leyo angisho angilungise spelling angisho ukuthi into ukuthi kungena amagoli ngithi mina into ukuthi ungalimali nje egroundini bangalimala abafuna ukulimala kodwa wena ungalimali ngoba lento ehlase ebenchini ezokuthi ube oqala ukuthi iqembu likudayise because awukho productivity akho umsebenzi wenza ngoba isikhathi wangena egroundini uyalimala kunento ke ufuna sikukhandele yona but sikhande ngonwabo unwabo ke bakithi understand inyoka yindaba engaludla unwabo awayibona inyaka udla unwabo ukazoyibona unwabo kunemfihlo ekhona lapha ngokutshela ngelinye ilanga imfihlo onwabo mase kukhandela into ngonwabo usuke senzana ake sibuke kulabantu laba abahlaselwe icancer njengamanje icancer I'm not God but angimtshela uNkulunkulu akenzeni but mekuthiwa khona ijudgment angeke umuntu osecancer usuke sejajiwe emhlabeni umuntu onecancer usuke sejajiwe emhlabeni icancer yabajaji abantu
ake uhambe uye kaMayimaya ufuthi ukuthi abakunika umuthi ekuthiwa yishongwe umusi uyawugaya ube impuphu umusi uza nawo kubaba dokotela ngikuhlanganisele lento le umusi usuyahamba ufike ekhaya umusi usuyenza lento umusi ungithathela izambane wenze into engizothi yenze ubone ukuthi chemo and radiation asiyizuhlula yini ngoba into esiyifunayo abantu abaningi becancer babulawa ichemo and radiation iyahlukumeza leyanto yahlukumeza sike sisize la ngisho nje just ukufaka isandla bakithi ukufaka nje isandla ungiphathela ke lo mali leyo uyothu nayo enyangeni akuziwa ngezandla bakithi lokho nje ufuna sikusho awuzi nje ngezandla enyangeni uphatha lokho suke uthu nakho ungiphathele neshongwe eseligayiwe mase kuphathe lo mali ozobona ngaleso sikhathi ke mase ngikwenzela ke lento ngikwenzele lento lena umusu usubuyile ekhaya I repeat awungiphathela le mali othi unayo uya kaMayimaye noma uye Faradale noma uye Briala eThekwini noma uye eSibuzini noma uye Mona ufika ukuthi abakunike ishongwe uligayi libe impuphu uze kunalo mina selimpuphu uma kuthi akulona kofa ipatient yakho hayi mina ngizofa mina imali ozongikhokhela nake ngibuyisela futhi befika ngoba wena vese uzokuthenga umuntu wrong ungasho ukuthi baba dokotela uthenge wena mina ngolande wena ngene umngane wakho ozongijeja ngenzini kuyena nje umngane wakho mina tshela abangani bakho lonto leyo this is baba dokotela bawesizwe bojala ufana umhleja khehle umzulu amancengisi bakithi ngifuna umuntu othi baba dokotela usembhedeni akavuki istatus sakhe ka Medical Times ithi lethargy noma abanye ke bahlole sikwabathu bedridden akuvumi lotho umedla uyaphalaza umedla nithi yakufaka ukudla phalaze nimthatheleni iEnsure nimthatheleni iFuture Life ufake ispoon seEnsure esisodwa ufake izipuni zeFuture Life ezo5 igoqoze lento umusi umphuzise yona umenzele lento every 4 hours uzosizakala ukuzoqala kuhlala eswini umusi umenzele le therapy ke ngizokunika yona ke uzothatha amanzi awu2 liter uthathe izinto zamentshisi eziwu230 kwezinto ezigamentshisi mase ke usukwenzile lokho uzobe usuyazishisa lezi zamentshisi asifani bakithi uzothandaza wena ngendlela othandaza ngayo but ngicela ukwehlela ngezansi ungangizwa kabi this is baba dokotela speaking ngehlele ngezansi ngizosho mina ngendlela engisho ngayo abanye basho ngendlela abasho ngayo abanye ke bakholelwe emadlozini uzokhuluma ngendlela okhuluma ngayo but abanye bathi Allahu Akbar 230 times Allahu Akbar to Allahu Akbar ngesikhathi elayithela it works kine proof it works angikudayiseli uzobuza ukuthi baba dokotela indaba engasho ukuthi uNkulunkulu uyingcwele nama ngazi ukuthi indaba ungasho indaba engasho ukuthi God is great God why should I use Arabic nama ngazi akunayimpendulo lokho but lana asiqophisani wena uyagulelwa singaqali nje uqophisana ungangenzi nje umngane wakho kuloko uqophisana nami wena uyagulelwa wena uthatha mina nje wakunjalo ngiyakunika yena ubeka amanzi awu2 liter uthatha ama-mastics awu230 uwakhanyise ngesikhathi ukhanyise lodwa uthi Allahu Akbar 230 times and then ask that patient to drink lento ayiqede almost instantly that person first 30 minutes uzothi kuyashiselwa uzojuluka literally ajuluka umsuse lade le khona sekumanzi isifo ebesimphethe sizophuma imedication isizocomply lento enoise and vomiting izophela and then makuphela futhi u2 weeks uphinde futhi umenze 230 ngiyacela ukuthi lento yisho ngendlela mina engazi ngayo yabo ngendlela mina engazi ngayo nendlela futhi engibonisa abantu ngayo kodwa if u believe kuyona uyenze uma ungabelieve kuyona yenze ngoba kugula wena kugula loya live alone uthi wena ubelieve yabo akuwena ofayo la nanga umuntu ofayo yabo kunabantwana manje abangangenisha izifundo ema res baphithene emakhanda abantwana wazi indaba uyagula uma
and uyazi makuthiwa ukhuluma ngeke ngikwazi ukuqhubeka nezifundo futhi uzoshiya phansi manje wena yeka ipride swallow your pride, your ego is too much. Do what I am telling you. Allahu Akbar, Allahu Akbar 230 times. Trust me, angifuni ukukhuluma indaba eziningi. Le ukuthi ke kanje ungangike ngitshele i-religious politics. Angilona isulumane, angihlanga nodoti, kodwa mina ngitshela ukusiza kuphela. Ungangithathi nje kanjalo, angisindaba esandla mina. Angilona isulumane, angihlanganisela utho namasulumane. I am telling you what can help you. Period. Uyaye enyangeni usindisiwe lapho ufike uyenza into ongazazi. As long usizakele ubuyele emsebenzini uqhubeke nenkonzo yakho. Nalana ngisho into ezosiza lo muntu mina ogulayo, angikhulumi nawe. Verse Levita ngiyakhela ngawe. Ngakhele mina lo ogulayo. Umphuze umenzele lento twice a week till uzombona uyarecover completely. This is babu daughter bayisizwe wajabulile. Umfana omuhle nje ngekhehla lo muntu. Ngiyacela abantu abangafandi ku religious politics, angikhulumi ngenkolo, ngikhuluma ngomuntu ogulayo. Phela, period. Ngizokusiza ke la ngifuna ukukhuluma ngomsebenzi ethi lento ifuna igusha. Nginomsebenzi lana ngunikeza abantu ngo-65,000 rand. Ofuna ungitholele igusha lenkunzi, uthole iqhude limhlophe, uthole inkukhu iqhude libovu, uthole isikhukazi esimhlophe. Ngikukhandele into yenhlanhla ozosebenza ngayo. Uma lento sengikhandile, sengiqedile, ngizokunika ibhelunde. Le bhelunde lelo kufuna ulifuthe njalo uma one full moon. Ucele noma yini wena oyifunayo. I repeat, ucela noma ngabe yini wena othi uyayifuna kuleli bhelunde leli uma uswenze lo msebenzi. Umsebenzi lona esiwenzela abantu abangazeli ukuzothwala kodwa bathi bafuna ukwethulwa umthwalo wenhlupheko okuwona sibakhela into yenhlanhla. This is babu Dotela babo Sizwe babo Jabulile umfana muhle nje Khehle Mzukulu kaMancakesi. Asibonga kakhulu ukuthi ukwazile ukubuka kuzokubili isikhathi abanye bese bekhathele. Siyabonga.